Mwakaba eba attention TV so ye abrante bia e frɛ no samsafo a ono kofa ye se showboy eto no so no America memu na owo ai so ne adwumtofo ne nenam oni stone boy ne shatawale mu ne nenam a eye America de wo nam ho na se won toto anam oye kura obehu na te se prison de wo hyewa wani nam ho so eye showboy e frɛ no samsafo yi okodi nsembone kakra ewo America memu ma ye de ne kotu mu ne ye de ne kotu mu 6 years no na wo se yi na na ye san born back ai abagana je say America for say wo mu hia ne bi mu America grodue no say wa ye Ghana ekufu ado de hye prekopa owo enkran mu ha na we no ba obra ne bonachi utumi se ni obedie kura ye de dem ana o hyanti ni pasrem se sia hu na wa ye kakraka ne maame kwansem na wadidie aduane a wudi a wambre ho de ne de nti ya obeye kese enti showboy atwe camera se ne ho se sia no eye America abonaba nti sia de owo Ghana sebi o se ne degi eye fresh eye foreign digger just say ode be sampam maya ase enti Sugar Mummies fui o se ye monfra eye showboy na omeyam ho aduma sounds na guest fresh guest Mr. Sesi ade dig ne de efi America pa na eba ehu twayie papa sesi adwuma ono eye samsafo yi wo peso wo ye pa ne se o service eye Sugar Mummies any girls na o maya sekeko mo na o mo nya ayi dig papa mfamwura ho no ono prison na wa fi America abagana ha sei no sesi adwuma o pese wo de to no ho so uwia na wa charge na te se wa gini sika ye se slay queen sesi nya eye slay king so wo Ghana ono so obe yes service no aboa eye Sugar Mummies ne girls a o mayase ekikom wo Ghana mesere we dia wo de yentie bre yankasa samsafo ni din de enia owo ka kire into Sugar Mummy be episode di me bia fine girl be episode di me bia is a male escort episode di me na wa friend no it's me for Snapchat na na maka prize no come na me do we yi am ka ka sem eduma ne me asa wo for man abi yen ba be eduma na bomo kwasia me mi jai slay queens for once and can lose me jai me jai yo mashada me yesterday more open is it me na how me se feature ha ya o hwe me nya ya kwan o hwe me a enye ya kwan inzi pacho Sugar Mummy for na mo de machi no sisters for no sisters for na mo pese friends mo pe a foreign deck no with the foreign deck ne fi prison by me spem sinya ya mama a cake in pacho mo frame why mo frame ni ndi ya na me nyamwa ejuma pese me Ghana no so be di ma the foreign deck na ba in the sister for na Sugar Mummy for na mo ya pacho mo link ya stack why na feelings ya bata mi se aso ejuma no and this legon for just na na ba bo omudi me ma na me se mani kakrakra no botom na akoda prison mi nya ba ma wanya adwuma prison ho o so adwuma iya na wa first kan kakra mo de eren na ni amika se bra UK a bedi mi ampa cho di se mcha ticket nam de visa mo ana wo visa de beba ene brai na so je sen with £100 na so na o su mi ni no ye ni bakakaka o betimi bo atopade na atopane mo ye bedi mo de ne o so na o si kan ya hu job hu yi awon de uniform de awon de uniform o di bia ba bra o so di bia ba o ane mun so mai sire kenfo manya bi obra na betia no on di oyi na ni mo si ya che ne ba we ya chi no no ni ayi no onie showboy waba me da se biem se oje bre etwa me se won hu se ma Linda nso be reply no wo si wo pa cho na enti abroche wo no ko ye no wanya adwuma bi anya na na che se abroche de wo da ho kra otumi ye adwuma wo be firi ho be ba na che se wo kita sika nti obi saw se wo ko prison ho no nti wo ntimi afa we de anya adwuma bi ana na nti ono kra se wo be service ono Sugar Mummy be service na misre obetua print ticket ana obe de bra yesu bawo misre so wa fi America bedru Ghana adwuma doso adwuma doso pa a wo ba attention TV kra eye hia eyifo wo ha
se omo be prapra ha ma ye ha be fine ye be fa wo adwuma mo wanya adwuma ye na adwuma na ofa to ho so ne de da owu afa nkrato akue ntwa me wode ma o sabre wa attention TV no oba tampa travel and tour express for ne so masen e de dwuma de ebre wo e fa wa kwanto sam de from now ne omo ni nkomo makram